Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha willakuykunata, llaqtanchikpata, Perú suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasoma luna makhlele madalaktanchi paukankichik kawawilegon pelegon akaqayariki chaygaramchkanchik ña rimarininchik isqan programalanchik kunan chunka punchaw febrero killa wawqilegon pelegona chunka punchaw febrero killa oranchikpas 8:08 de la noche mam horas apurallamañam apurauchillamañam ripuchkan ni riki wawqilegona pani challaykuna chaynaqa riki chiqapchasunchik willakuykunataña qallaripega taytanchikpa sutinpi llapallaykichikpaq rimakuykuyllay y chaynaqa willakuytañaya puntaman puririchisun. Wawqiykuna palaykuna kay llaki willakuypas waka Limamanta chayamun Limapi llumpay chay delincuencia mana allin ruray wawqiykuna palaykuna manam pipas escapanchu Limapiqa qullqichayuqqa chay extorsionadorkunam yanqañakakuchkan suwakunapas kaqaya kay wawqichallanchik bankumanta riki kay Puente Piedra distrito Puente Piedra chaypi riki bankumanta hurquykamullasqa qanchis waranqata warmankunapaq chay útiles escolares nisqan rantinanpaq riki uniforme llapa pachachakuna llapa cuaderno libruchakuna chayta rantinanpaq hurquykamullasqa ichaqaya balearusqaku wawqillaykuna iskay armayuqkama riki kay Wiraquchata kay mercado tres regiones ninchay mercado sutiyuq kachkanchaypi chay cercanpi riki balearullanku wawqiykuna pallaykuna chay qullqirayku chay Limapiqa wawqiykuna pallaykuna ancha sasa riki mana riki kay peligropiqa kachkanku chay carroyuqkuna, empresarios, transportistas, paykunallachu, sino yaqalliw runa riki wawqiykuna pallaykuna tanto llaqta runa, empresario igual, porque por ejemplo transportista purichkanki carrupi bala perdida aperusunki haykaqtataq chayna runku utaq kayna suwanakuy chaypipas bala perdida chay justo chay suwanakuypi rikuruptikaqa igual aperusunkiman chayna riki wawqiykuna pallaykuna llaqta runapas peligropi riki kay problemakuna kasqan rayku riki wawqichallaykuna pani challaykuna mas rimari chayñata riki mas rimari Senami niwachkanchik kay Andeslaw chayna kay Yunkalao kanja kay
punchawkunapi para nisparqa hasta viernes punchawkama paranja, principalmente kay yunka lawta kay yunka hawarina urqu lawkunata nishkaniko awqillaykunapalaykuna yunkata ninko mistipiqa Amazonas nispataqmi kaw, pero kantaqma departamento Amazonaspis norte lawpi y ande lawtapas chayarinqa tinsiriki cuidakuywan purispapas purisunchik y wasinchikunatapas bueno waqaychaykusunchik rikaw ajo chay wayqu purinankunapiqa ajo chata rikaw costallaruspa chaywan wasinchikunata harkachina rikaw, a veces manaya chaykuna chay prevención ruranchikchu, pero wayqu purispaqa purikun ya maynintapas chaynintapas wawqillaykuna panichalyaykuna mas rimari wawqillaykuna panchallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi chayñataq rikaw kay Pueblo Libre kay Pueblo Libre kay quilla ninchik ex quilla chaypi kunan kachkan grifo rikaw ima sutiyoch kachkanpas grifo kay paradero reservorio Waclawchallan chay Pueblo Libre chay kunan sutin rikaw carretera Altun chay carretera Altun law chaypi riki wasi ruray kasqa rikaw y chay wasi ruraypi chaqaya wichikuykurusqa rikaw wawqillaykuna pallaykuna chay desmonte chay hinaspan ñiteron llamkaqta wawqillaykuna pallaykuna ñiteron antes hurqurunku mana wañuykarunchu apuramansi yanapanakuruspa hurqunakurunku rikaw jovenlla wawqillaykuna tawachunka pichqa watayuqlla joven chay pereqqa wichikuykuspan riki chay desmonteyuqkuna chaykuna kay Pueblo Libre quilla nisqan lawpi wawqillaykuna pallaykuna ñiterullasqa rikaw chay estructura ninkuchu chay riki pamparusqa antes chay ratulla riki chay ratulla bullata uyarqaku vecinokuna rikaw wasikuna kachkay pangranes hotella riki bullawan chay undikuykurqa hinaptinsi vecinokuna iman chay nispas hotellaraq allpapas kuyu imararqa chay vecinonkunapapiqa pawamuspanku chay vecinokuna auxilianmanku kasqa y chayta ruwachkaptinku rikaw serenazgopas chayaramun paykunapas yanapanakunku hinaspa rikaw SAMUpas chayaramun bomberoskunapas chayaramun y llapan comandaña riki yanapanku ashkay wira huchata riki hospitalman sejaykachillanku rikaw hospital regional de Ayacucho nisqanman riki wawqillaykuna pallaykuna atendinankupaq chaymanta kachkanmi kay video a ver qhawachaykusunchik chay videota chay auxiliasqanku hora riki wawqillaykuna pani challaykuna a ver chay churachaykusunchikraya maytaq chay mamallay mami imata chay churaruna apurawpi ahí está mas chatuñaykachunchik kay qhawakunanpaq kajayri wawqillaykuna pani challaykuna kaynan pasaruku. Pero resulta herido tras ser aplastado por muro en Pueblo Libre. Un obrero de aproximadamente 45 años resultó gravemente herido luego de ser aplastado por el desplome de un muro mientras realizaba trabajos de eliminación de desmonte para la construcción de una vivienda en el sector de Pueblo Libre a la altura de Exquilla. El hecho ocurrió cuando la estructura se vio repentinamente sepultando al trabajador,
Alertados por el fuerte estruendo, vecinos de la zona acudieron de inmediato y lograron auxiliarlo, retirándolo del lugar. Personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huamanga llegaron al sector para apoyar en la evacuación del herido, la cual se tornó complicada debido a la pendiente del terreno. Posteriormente, SAMU y bomberos se sumaron a la labor, brindándoles los primeros auxilios y trasladando al hospital regional para su atención médica. Auxilio Caikulas Jaricao. Antes Jorjuna Corón, Corico Auxilio Complejo. Antes me Jorjuna Corusja, Coricao. Kai Manariki Wañuku y Carón, ya ves que hay Nahuichis Paja hasta Wañuku y Gonapscan, miau. Bien, lo más importante, Ricao, que salva el culanco, nos recupera con gachique, el trabajador. Y naspari que nada carle llam que pacha con Ricao. Chile aquí me pasa Corus Jaricao, que Huamanga Lactanchipi, que pueblo libre Laupi. China ya tagrico Aujleicona Paleicona. Documental Nishan Seriki Kaikulan. Ima tachay documental jareke iman pasakushan kunatam. Aina grabay kulanko o tapukachakos, penas pamuk video teina o documento tareke ororanko aujleicona panchallaicona. Y justamente que documental Nishan taroraikoras jareke aujleicon chaymi sutin Uyari chayna sutio riki Uyari. Pita ruraikor chay documental ta Javier Corcuera. Imamanta ruraikullarja kay 2022-2023 Watape Wañu Chikuymanta. Ayachanchi kay 2022-23 chay protesta con a carga kay mama Boluarte gobierno Petiaptin. Y chay documento tarora y cuyanco y chay se ganaron mejor película peruana 2025 nisjando aujle complejo. Se chay documental que video ricao sumagrorasja seguramente chay se ganaron mejor película peruana nispa aujle pelegona en aspa incluso chajaya premios a presi ninchu China suteo taragana y culas japás. Rica y película tariki chachorikulas jaco que 2024 2025 liam kai gorjaco en aspacay agosto quillape agosto piña rica agosto 2025 chay kai Julia Cape publica y corosjaco. Chainichcanco es una obra maestra. Kai imam kai video imam pasakushanta kamas chata chihapchay con aujleigona panchaleigona. Entonces hasta video paskachkan kai buluarte pa tiempompe kai wanchico y con amanta. Y con ariquiña sini con aman chayaron ñaricao. Chagaya presenta con Festival de Cine Lima chay pipas. Gana y collan se va a crear con pelecona. Chay sería que cae cines comerciales nin curicao. Chayman chachoricos jacasja cae 8 de enero, o sea con angachcanchic 10 de enero. 8 de enero, domingo, punchao, todo pelecona pelecona. Cae domingo punchao trainin pachalla porque con angachcanchic martes la pera, cricao. Ña kachkan sini kuna piña Hawaii kunapaj. Y chay perique nin coricao incluso gobiernos o auxillaicona payaicona que hay gobierno jericao que hay congreso igual paicona involucras kachkan altos mandos militares. Paikuna harkakusqa ama kay video publicasqa kananpaq. Nisunchik ama hawanankupak. Chay sinikunata nisqarika
Siniuhkuna amam chayta publicankichikchu, amam chayta proyectankichikchu nisunchik yaw chaynata. Para que chay proyección de película riki cinepeja rikaw chay hatun pantalla gigante ninku rikaw. Chay funciones nispa ninku rikaw chay transmitisqanku hora chay proyectasqanku hora rikaw. Chaykunatas gobierno pone prohibichisqa wawqillaykuna panchallaykuna. Hinaptin bueno, chaynaqa chay cinikuna rikaw huk horakunapi más tutaku más imaninkun chay horarios inaccesibles para el público ninku huk horakunapi ama runa hawaq rinanpaq publicaykullasqaku. Pero igual wawqillaykuna pallaykuna kaqaya hayninpallapas justamente kay película tukupachaykunankupaqchiki hayninpa manachu Lima tarirqaku ayllukuna chay marcha de sacrificio nisqanta kay equipo especial de fiscales caso víctimas de protestas nisqan chay especial carga chaykunata chinkachinanpaq y justamente chay pimriki kay uyari nisqan sutita utilizarqaku. Paykuna chay uyari nispa chay sutita rimaspam Lima tarirqaku wawqillaykuna pallaykuna chay marcha sacrificio y chay sutita utilizaykunku kay película ruraqkuna nin wawqillaykuna pallaykuna. Y kaqaya kaypi incluso paykunapa fotonkuna videonkuna paykuna kaqaya paykuna kasqaku primero hawaqkuna y chayna rika wawqillaykuna pallaykuna pasakuchkan rikaw. Entonces sábado 9 de agosto 2025 chay punchautara Juliacapi presentarqaku kay cineasta peruano Javier Corcuera en aspanriki kay seguramente chay fichaja huk sutiwan karqa rikaw y kunan kay último marcha kaykuna teqa ya sutinchuraykunku uyari nispa rikaw. Incluso chay agostopi, chay 9 de agosto 2025 watapi justamente cinepi publicarqaku rikaw y ayllukunata kay puno ayllukunata hayaykachispa paykunaman hawachisqaku chay peliculata kay cinepi llapa ayllukuna kay futunkuta chay wañuqkunapa futullanta hapiykuspa kaypi kachkanku cinepi junta puro familiar wawqillaykuna pallaykuna puro familiar kay foto exclusivamente kay 9 de agosto 9 de agosto 2025 chay watapi Jorjosqa kaykama cineman kaykachaqku sutilla kayqa local de cine mientras kay huk niñataqmi que punupi chay lago Titicacapa es foto del lago Titicaca. Chaymanta rika wawqillaykuna pallaykuna kanchik chaypi ayllukuna chaypi hawarirqakuña riqsisqakuña yacharqakuña pero kay último movilización tapiykullanku hinaspariki chaypi hawachikuchkanku chay 2022 watapi 2023 watapi imaynas kasqa chay wañuchinakuy imaynatas kay gobierno desde Palacio Manta rika kamachisqa wañuchinankupaq kay Pedro yachasqanchina kay presidente Pedro Castilloта Palacio Manta jorjoruspankomi kay munasqankuta riki rurakuchkanku riki kunan kamapas y chay peliculapi kachkan wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchina riki waranqantin runakuna kallikunaman lluqsiykamurqaku
hinaspariki kay protestakunata rurarqaku a nivel nacional. Y chaypitaq rikaw pichqachunka mas runakuna, warmakuna, musu sipaskuna, principalmente musukuna. Y chaynallataq riki hatun runakunapas wañurqaku rikaw awqillaykuna pallaykuna. Incluso nisqanku rikaw más kachkan wañusaqkunaqa nispa rikaw. Más kachkan, solamente riki chaynallata chiqapchachkanku rikaw. Entonces kay documental nisqanpi imakunas kachkan, bueno, kachkan riki kay principalmente kay titulun rikaw uyari Quichua siminchikpi. Chayqa mana riki huk rimayllachu uyari. Tiene un significado grande nisqanchik misterimaypi rikaw awqillaykuna pallaykuna. Kunan kachkan Festival de Cine en Lima. Hallakuy con Domingo Manta awqillaykuna Festival de Cine en Lima. Y es un éxito en las taquillas nisqanku awqillaykuna pallaykuna. Imaninanta chay achka runas hawaqa richkan nispa rikaw. Y seguramente aquej apoyaspa rikaw kay película imamkaq hawachikuspa rikaw kay peliculataqa kay Huamanga chaykunapipas liyumi publicaykarina rikaw awqillaykuna pallaykuna seguramente chay cinekuna kachkan kay Huamangapi paykuna publican chaymantaqa chay cinepi hawayta tukurunqaku tenqa no sé kunan watachu watamanchu imaynaya lluqsimunqaña kay televisionpaqpas chay televisionpi lluqsiramunqa chaymantaqa ña riki kay incluso kay UCB o CD o DVD chaykunapipas kanqaña no sé kunan utilizasqankuraqchu chayta imaynacha. Entonces kaypi riki wawqillaykuna pallaykuna hawanapaq kachkan Limapi kaqkuna ya rispaykichik hawaykamullaychik kay Festival de Cine kay uyari wawqillaykuna pallaykuna más que haway yachanchik kay historiata rikaw liw wawqillaykuna pallaykuna unayraqchon pasan 2022 2023 qaynin puatakunallaraqmiki pero ichaqa rikaw wawqillaykuna pallaykuna más bien apuyaykunanchik riki kaypi y chay película hawachikuchkan riki imam pasakusqanta riki wawqichallaykuna panchallaykuna chayñata riki nin kaypi llamkaqkuna por ejemplo chay cineasta incluso llamkasqa kay Mariano Agudo fotógrafo nin claro un equipo técnico riki wawqillaykuna pallaykuna kaypi pasaba fotopas chay protesta punchaw foto tomanakusqanku kaqay chay chaka principal chaka ukunpimiki kaypi protestata rurarqaku rikaw wawqillaykuna pallaykuna y está fotos para el recuerdo wawqillaykuna pallaykuna kaypi niskan bueno hawaspañachik yachasunchik más claruychata bueno kay mana riki hawanchikrachu chay peliculata pero yachanchik iman pasakusqanta y chay yachasqanchikmi nalla riki comentachkanchik wawqillaykuna pallaykuna una bonita historia nichkankutaq rikaw ojalá kay último Limaman chay paseaq risqankutawan churachaykunmanku rikaw ojalá chaytawan justiciata maskachkaniko nispa chaypi rimachaykunman rikaw y chaynintinkunaqa hasta más sumaq kanman riki chay película chay documental rikaw wawqillaykuna pallaykuna más rimari chayñataq apurimaqkunapas kunansi protestaman yaykuykullanku imamanta imanasqataq paykuna protestachkanku incluso paro indefinidoman yaykuykullasqaku kay Uripalawpi paro indefinido kay Andawaylasman rinas kunan kachkan riki harkachisqa bloqueado ninchik misterimaypi rikaw harkachisqa imaynapitaq paykuna protestachkan chayta yacharinanchik rikaw
paikuna protestachkango kay Dirección Regional de Educación de Apurímac, paikunapa contrampe. Kachkan seriki waka Chincheros perika unanchakonga Universidad de Chincheros. Muso Universidad de Chincheros. Entonces chay piskachkan compromiso kuna wawqillaykuna pallaykuna Universidad de Chincheros hispinampaj. Manera existirá, pero hispinga van a tener una universidad más. Entonces, ima compromiso tajkarja que Dirección Regional de Educación manta alpa kachkan arikicha Universidad Ruanankupaj. Alpa. Chay alpatas mana registrankuchu. Kay Dirección Regional de Educación Universidad paj menispa chayta titulachinanku rico awqillaykuna pallaykuna. Y claro, chay gastonkuna rikao plano taruananku, chay plano taruarospa rikao registro público mapaykachinanku, chay registrananku a nombre de sector educación rico awqillaykuna pallaykuna. Kay Dirección Regional de Educación paykuna pa makinpi kanga, pero en realidad kariki kay Ministerio de Educación paykunaman seguramente alpa donasqa kachkan, pero mana suficiente chay documento de donación, sino kay universidad titulasqa kayta deben rikao kay estado pa sotempe kay Ministerio de Educación sotempe a través de Dirección Regional de Educación de Apurímac, y chaynami kachkan escuelanchik colegionchikkunapas rico awqillaykuna pallaykuna paykunamanmi que donanchiknate paykuna titulachikun hinalpimi chaypi colegio escuela imapas kan y chaypi ñami que ña titulasqa kaptinqa proyectota ña qallaykunki rikao proyecto chay infraestructura ninku chay local nin ruraypi ñata local en Gesperonja en Atenja, bueno, atiende para mucho rato awqillaykuna pallaykuna. Anchay si paykuna riki lluqsiykaramunku kay distrito de Ancoayllo Uripa kay provincia Chincheros laupe, porque kay provincia Chincheros chaypi justamente kay Universidad Chincheros uteo hispinqa las paykuna riki yaykuykullanku kay Dirección Regional de Educación pa contrampe kay paro indefinido con bloqueo de vías, manas kay Ayacuchuman chayñata riki waka manta kay lawman kay Pampas lawman carrokuna riki achka kay lawkunaman rikao kay Pampas Mayo chay chimpankuna kachkan rikao llaqtakuna waklawman pertenecen y chayman hamuq carrokunata riki harkarullanku awqillaykuna pallaykuna kanishkanku sectores Miraflores y Chalhuani chaypis chay bloqueo kachkan hasta kay Dirección Regional de Educación de Apurímac paykuna llamkayman churakunankamas riki paykuna chay paro indefinido yaykuykunku porque requiere pues inscripción en el SUNAR chay rikao gastuchan chay riko awqillaykuna presupuesto paqmiki manamiki estado kasqanraykuchu SUNARpas gratis ruraykunqa no kan riki mana llumpaychu pero ruranan riko especialista sueldo hayka primero plano ruana plano ruanampa un ingeniero de minas ingeniero civil o topógrafo ingeniero civil bueno un equipo rikao hayka mandacha plano takay besapa ruangaku rikao primero liu perímetro ninku chayllatara rikao claro chay titulación bajo solamente perímetro llatam necesitanku rikao y chay trámite que necesario chay nape kay notariope chay documentos notariales chay taroa chay para gastuchami hayka yakachkan kay registro con arora chaykuna paganapaq necesario riko awqillaykuna pallaykuna allinmi awqillaykuna pallaykuna kay universidad riki hispichunyanki sea sapa llaqtapipas imananchu haykananchu chayqa awqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi chaynallataq
kay tayta geriri kao kay noticias nacionales yaykospanchik kay tayta geriri kao kay punchawkunapi publicaykamun kaynatam sumaqta yachakusqaku kay expresidentekuna cárcelpi nispa publicaykaramun rikaw Pedro Castillopata Toledopata Ollantapata último kunan Vizcarra paykunapata chaypis tarinko tukuyta rikaw y bueno chay wakijariki a veces chay yachakuchkanku mana kanchu igualdad de presos pero Fujimori wawqillaywan Fujimoripaq karqa más imankunapas cárcelukupiqa hasta chay Spa ninchu chaykunapas karqa chay Spaqa especial wawqillaykuna pallaykuna rikaw juniakuchawanraqchu chay funcionanpas pero kuna imaynanpitaq chayta hawarachinku hinaspaqa kayna yachakuchkanku no hay igualdad de presos paykunaqa cárcelpi riki yachakuchkanku allin wasinkupina wasinkumanta sumastaraq nispa pinqayman churajina pero kaypi llapan periodista limeño Rosa María Palacios y wakiqkunapas ni koronku incluso la República o igual llapanku Nicaramonku chay Barbadillopi chay expresidentekuna chay riquisa rurayqa eso es un cortina de humo porque kay punchawkunapimi lluqsimuchkarqa chay Jeripa llapa pasñankunawan tukuy ima rurasqan rika wawqillaykuna panichallaykuna Jeri chay pasñakunata palacioman pusakuykusqa rika tutakuna tardenrin pichqa horasta lluqsimun paqarinnintinña entonces imatataq chay tukuy tuta ruranku chaymantaqa chay pasñakuna rika wawqillaykuna pallaykuna contratos millonarios ninku rikaw chaynayuq lluqsikaykaramunku rikaw wakiq rikaw huk pasña rikaw como su secretaria personal allinta qullqita ganaspa hasta 22,000 solistachus ganan chay secretaria wakiqkunañataq riki contrata hasta 11,000 soles nisqayqa chaninkunaña rikaw wakiq riki incluso como proveedores proveedor del estado rikurukurunku y ninku riki mana riki chay tawa pasñallamanta rimaykachkarqa manam tawa suqta pasñallachu no achka pasñam docenantin pasñakunam yaykusqaku nispa rikaw chay rimaykarqinatin chayta tapananpaq rikaw kay rikisa ninku rika cárcelpi riki chay presukunata imantapas kitaspa rikaw chayrayku chaytaqa ruwarun wayku wawqillaykuna pallaykuna kaywan pay chay rimaymanta librakurunanpaq incluso kay Beto Ortiz mi chay culpable riki kaykuna pasakunanpaq pay mana waka Estados Unidosman ayjeros pa chay wilaqninta tukuyta rimaspan ama Pedro Castillo hurqurachinmanchu karqa mana kaykunata qhawachkaswanchu karqa chay Estados Unidosman ayjerospami que maqtallata incluso hurqurachispapas alabakurqaraq ñuqan Pedro Castillo hurquchiq kachkani nispayta pues Beto Ortiz culpable wawqillaykuna pallaykuna hinaspaq nanqa uyampas kan rimananpaq nanqa mana chiki kay Jeri allintachu qullqita quykurun hinatinchik rimachkan o ella icha allin periodista ñachu rikurirunpas imaynaya incluso chay Beto Ortiz allinta nin wawqillaykuna pallaykuna Keiko Fujimoripa contrampi Aliagapa contrampi allinta rimachkan y kay Jeripa esa es cortina de humo nichkan rikaw incluso wawqillaykuna pallaykuna manachun qaynawata uyarichkarqanchik Palacio es un burdel nispa Palacio en prostitución nispa
palacio mana kay palacio gobierno picho sino kay congreso pia. Congreso y sus burdeles y su pasña con las congreso man para risjaco chay ni mainan con un palacio marichkan. Y justamente chay guañucos jamana abogado para que chay ameros y mainay chay carga chay abogado. Pero pai por favor no imperi que rimai kachkan ligao pai ta manachun denunciaros jainatin pai ta wañurachin chay sicario kuna. Imainampe porque paita seguramente ima chicaron ima pichirnena koron en chay ricao que abogada que denunciador que prueba con que kay pasña con kay congreso man yaiko con nis igualito con palacio man ñamanaña congreso man ñacho y chay abogada pas kay jeriwan kasja nichkanko aujle kachkanña video anchaykuna tapanan pagriki kay mejor cárcel me rospachay rikao chay llamanta rimachkachun amaña ñuqamanta rimananku pa que tal aujlegona pallaykuna juerga de jeri konan llapan presidente incluso futokuna pues kachkan futokuna publicasqa expresidente kuna parega Martín Vizcarrapa Pedro Castillopa incluso rimachkanku allinqa qayllapa imanpas kakosqanos imakunatañis publicamuchkanku pues pero chay si kasqa especial preparasqa nichkanku a propósitos chaykunata riki kay jeri mandaron mankasqa inas prepararachin mankasqa riki kay presokunapa kay expresidentekunapa chay celdan nisqanman chayta prepararqaku riki a propósito en España taruaros Españata requisa en España mana riquesacho sino requisa riqueza gari que achka ya imayoq kakuemi sino requisa ya chaypi imatapas tarispa kitay rikao chay pasakuchkan riki wawqilaykuna pallaykuna kay jerito chaykunawan chay mana allin rurasqanta tapayta munan riki wawqilaykuna pallaykuna chaytan abogado con especialista con liu nichkanku mana kaypi krinkuchu jerita rikao porque jeri ya llapa cárcel kunata watukuchkan rikao chaywan pay contrampi rimaykunata tapayta munan rikao mana chay mustuta waka Paraguaymanta pusamuntinkupas payqa minuto a minuto hatipas paraq videokunata grabakushqa kayqa hawachkanmi está monitoreando nispakunaraq bueno, llamkachkanmi nispa ninankupak chaywan tapayta munan ahí está, desaprobación ya está 70% kay jeripaqa desaprobación nenqa karqa yaykuykullatinqa 40%, 35, 40% chaynallachus no pero hayka killañataq pasaron man ni watapipas wawqillayku yata 74 bajachkan masta riku wawqillaykuna pani chayaykuna entonces chay cárcelman yaykuruspa expresidentekunapa imaynam yachasqanta publicarachibun chay pasñakunawan tupakusqanta tapananpaq chaypaq ya chayñata riku wawqillaykuna pallaykuna kay fujimorismo kunanqa venganzanta qallayku ñari que kay fiscaliata tukurunku ñarika kay Delia Espinosa qarqurunku y chay fiscal supremo kunata rika mana paykunapaq hina kaqta qallayku qariarunku yarika fiscalia makinkupiña kachka kunan ñata qallakuykunku kay poder judicialwan ñawqillaykuna pallaykuna y primer víctima juez Richard Concepción Carhuancho paita rikao paita qallakuykunku riku wawqillaykuna chaqaya nichkanika kay kikin Junta Nacional Justicia eta ruachkan mana ina kay Junta de Jueces Supremos paschu mana sino Junta Nacional Justicia Investigación Preliminar qallaykun contra Richard Augusto Concepción Carhuancho como magistrado del primer juzgado investigación preparatoria Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada
Entonces, caja kachkan que informe número 007-2026. Chayrike kay 27 de enero nisqantarike chay chay hallay con chay investigación imaynampi porque carja denuncia número 144-2026. A propósito, chaykuna torachkan imapaq kay karwancho tami que kay mama Keiko chaynat kay fujimorismo denunciasqanmanta y riki venga koy munachkan mana chayllacho sino kay karwancho nirqarikaw ñuqaykuqa chay ley pro crimen kunataqa kasusaqkuchu nispa miki caprichakuykuspa nikurqariki chaymi rikaw kunan fiscal kunaman ña pasakuykun wawqillaykuna pallaykuna yapia kay tukurunqa wawqillaykuna pallaykuna kay fujimoristakuna kay llapa poder del estado nisqanta dueñakuykuspa munasqankuta rurakuchkanku Rakuchkanku. Más rimari que wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay programa llanchikpi. Chaynallataq kay elecciones nisqanmanta rima sonchik elecciones generales kay tayta porki mikaw sunatpi llamkaqkunata amenazachka ganaylla ganarosaqa sunat pillapa llamkaqkunatam qhariarachisaq nichkan mana chaynallatachu sino pagawankichikmi los voy a demandar por meterse conmigo por revelar deuda millonaria porque pa contrampemi que arikureamor qariki kay divikusqan rikaw chay purichkan kay redes sociales perikaw divikonmi nispa chay qachachachkan rikaw y chay divikusqanqa manam riki novedachu wawqillaykuna pallaykuna puntata chay 2021 pi campaña pi chaypiraqmi rikurerqa divikusqankunaqa hinalla chay arrastrarqa incluso kay campaña de elecciones municipales regionales chaypipas igual chaypipas rimaykarqa y kunan igual chayllam kachkan riku wawqillaykuna pallaykuna claro quizás chay deuda riki más actualizado rikaw liupa yachasqanmi pero kay porque rikaw kunanqa rikaw tayta Diospa supinkunata rimasparaqmi en realidad rikirichkan y engañachkan hasta cristianokunatas wawqillaykuna es un prácticamente mana kayqa ni cristiano ni sutinllanapas valinchu wawqillaykuna pallaykuna chiqap cristiano kaspaqa riki manam kaynakunata ninmanchu rikaw manam amenazachkanmanchu chaqay punta campañapi imanirqataq muerte a Cerrón, muerte a Castillo nispakuna wañuykuna mañakurqa rikaw llullaraqtaq ay imaynama chay cristianoqa imanintaq Biblia abrir chaymanta primero chay llullakunamanta imachkanmi llullakunapa taytanqa chay saqra nichkanmi Bibliapiqa entonces paypa taytanqa saqrami wawqillaykuna pallaykuna y segundo kay amenazakunqa riki chiqapta qhawachkaptin hinaptinqa chay llaqta waqachiq chayqa igual saqrapa churinkunam nichkantaqmi entonces ahí kayta a ver chay pastorkuna kay campañampi puriqkuna porque pastorkunapas campaña turapuchkanku kay aliagapaqa cristiano nispa chiqap cristianoqa wawqillaykuna pallaykuna manam chaynakunatachu ruran imam kaqtam ruranan chiqap kaqta rimanan manam riki amenazakuspa purispachu kay nawsayku en contra imama chayqa y chaytachu chay pastorkuna campañampi hatichkan chaypachu chay iglesias cristianas iglesiakuna chay involucrasqa kachkan seguramente cualquier momento chay sutinkunapi chay iglesiakunapa lluqsiykaramunqa entonces primero wawqillaykuna pallaykuna kay llullakunapa kastankunaqa saqrapa churinkunasa nichkanmi
aman paykunapa ñannintapas ni purinkichu niskan Biblia peja aman paykuna rurasqanta chay mana allin ruraqkuna rurasqanta amam rurankichu niskan y pastorkunaraqsa kunanqa rurapakuchkanqa ima pastoña chay wawqillaykuna palaykuna mana chayllachu sino wawqillaykuna palaykuna periodistapas igual rikao kay Ucayalipi periodista rike Ucayalipichu kay norte laopi mayqin llaqtapichu kanpas aman chayta videota churaykamusqanchikchu chaypipas igual rikuk periodista imam kaqta hawaykarachik rikao kaykuna kachkan qampa candidatoykikuna rikao kayna wakna kayna nispa imam kaqta kay noticia willakusqakunaman hina nikur haynatin kay aliaga emanerqataq kay nata chay periodistata wiraqucha kay denunciasqaykita ya papelchata ruraykamuy sutikiwan firmaykamuy chay sutikiwan denunciamusayki nispa amenazayku wawqillaykuna Enama kay amenazakustinqa kay candidato kanqa wawqillaykuna palaykuna Ayan kay kuchichallaqa wawqillaykuna palaykuna allinaya rabiachkachun rikao hígado challanta riki dañakuchkan niskanku rikao mana chayllachu kay punupi kachkan rikao representante ayna llaqta runa ina punu runaya mana kay llaqta campesino runachu sino ina punu llaqta runa misti rikao hatun llaqta runa paymi riki kay mama Yeni Araujo Salas kasqa rikao Yeni Araujo Salas pay rikao y taytanpas chayñataq paykunam kanku kay punupi como coordinadores wawqillaykuna pallaykuna coordinador regional provincial kanku kay Yeni Araujo Salas y taytan paymi chay hayninpa arquipata rirqa kay tayta kuchi hinatin pay kay puniñaman sumaqta rik campesinaman pachakuykuspa incluso redeskunapi medio de comunicación publicamurqa kayta Puno organizaciones de campesinos de Puno aliagawanmi kachkan nispa llullata publicamunku wawqillaykuna pallaykuna pachakurun chayllapas rikao disfrazakurun nisunchik ñaya imayna paysanunchikkuna carnavallapaq disfrazakurun kay Huamangapi carnaval pasaron chay tusuy pasaron naptinqa pachantaq wischuykuspan dejarunku ñaw incluso ni kikinkupapas chay pachaq prestakuylla alquilasqalla kanpas yak chaynaya aynati ima ñama chay chiqap campesinoqa riki kay llaqtanchikkunapi kachkan iman pachachanwanmi paykunaqa kachkanku rikao principalmente feriapi rikao feriapi iman pachachankuwan y kaqay kayta riki publicaykaraman periodista Felipe Galvez paymi riki wawqillaykuna pallaykuna riqsisqa rikao ina puneño pay hinaspa riki kaqaya incluso sutintapas nikarama Yeni Araujo Salasmi paypaq sutin manam campesinachu payqa si bien cierto puneña pero ichaqa riki coordinadorami Secretaría General de Renovación Popular de Provincia Punos kay Yeni Araujo Salas y taytanpas chayna coordinador wawqillaykuna pallaykuna y como coordinador imaynama lliw llaqtapas sutinpiqa ninqaqa incluso rimachkan sumaqtaraqmi lliw punum kachkanchik allagawan ñam ganaronña nispakunara awen chayna llullakunapi krinkichichu wawqillaykuna pallaykuna candidatukuna llullakunatan rimakuchkanku tukuyta llaqta engañananpaq chaynata wawqillaykuna pallaykuna Alianza para la Corrupción kay Alianza para la Corrupción apachkan wawqillaykuna pallaykuna candidatukunata tukuy rikchaq huchayuqta por delitos de corrupción, violencia familiar, homicidio chay delituyuqkunatas apachkan haykata pichqachunka kimsa candidato de Alianza para el Progreso, Alianza para la Corrupción apachkan wawqillaykuna pallaykuna puro corrupto rikuchkanku kay congresoman hinaspañata rikao chay corrupción tariko wawqillaykuna pallaykuna masta paykuna sumaqchata rikao
institucionalizai con gakoriko auchalegon para el chalegon. Con riki corrupción total llapan institución gunapi chay tinaya rikao inayo auchalegon para el apachkanko. Así que Alianza para la Corrupción manam botananchik chukay acuña plata como canchapa ronangunap kay acuña plata como cancha chincanaño auchalegon para el no debemos dar ni un voto. Joyenga kakunchike pero chakaya corrupción o que paikuna pahuchampim kay Perú kayna tarikuchkanchi kay político chikuna kay justicia congreso total o que palegona mana allin rimasqa chaynayata kay Alfonso López Chao payñata justo paypa partido pipas kachkarqa denuncias o que palegona kay Alfonso López Chao pas apachkanmi corrupto kunata kay Huamangape apachkan Carlos Rúa Carvajal, ex gobernador regional, paita apachkan paypa kuchkan denuncias por corrupción. Pairi que kay López Chao man asukuykor qarikao inas konan richkan como candidato. Pero paitaja kaypina ina Runankuna, Nizunchikia kay López Chao para Runankuna. Pero imagina picha nombrar chikorja manata kay Runankuna jamonas hachu kay Carlos Ruataja. Pero igual nombrar chicos seguramente Lima to atokor genas parikao chay manda nombra emara chikamorga kikin wangrikao. Paña tarika y López Chao tamana yacha wangrika ari niror genas parikao. Jariyaña karja anki kay Huamangape mana ancha kuyas chay sirike. Ni koronko ao sichum inallarin genatenga mano allenga chonispa y chay konan López Chao ni karamon chao a los corruptos llapa corrupto kona renuncia y chiknispa o glegona pelegona chayna tan kay APP pasorana rike pero APP mana mi paikona jariki ka atipim kachkan kuchay corrupción pim kakuchkan naspa mama chay hacharora ningutak dejaron akoja. Pero que a López Chao ñata si caigan limpia y tamonach canico augilegona pelegona. Ña Carlos Roa Carvajal tani coroña ya huera juchari puchacoiña. Loxichaco y manam ribacho como candidato y nispa o augilegona panchaleo. Así que Carlos Roa Carvajal se quedó fuera. Jeparon wow que chalei pan y chalei. Más remari que hay programa de chipe más remari chayanta kachkanta wake harima y con apas o gilegona pelegona China mangrisun chik China pe chaynata waka India pe chaynata Japón pe Rusia pe igual que ya está con ape mrik hampi con atora muchkan chay cáncer pas hampi ta Rusia respirachiña Alemania pas igual lao chay Reino Unido pa con apas prueba chkangoña Ña Rusia peja vacunachkanguña y que yachtarona paja gratis nichkango rantita monangi nasba bueno si son contra el cáncer vacuna coit monangi nasba Rusia marina y que chay vacuna kamonai vacuna trantis paricao y Rusia camreja y kachik pasa kachkangao pero junio chay que kang mejor pues hampiko nari que ricoricamos chay nichkango kaega más mejora con kay 2050 kamaga kay ciencia kay medicina nisqanmi avanzaron en atenga chay 2050 manta hanay manga mana morona imawanpas unqunqañachu nisqanku liu hampitas tarongaku llapa imapapas pero kay 2050 manta hanaymara entonces chay watakamaqa mananchik kawsaswanñachu ñuqanchik warmakunapaqñacha faltan 25 añitos todavía pero kunan ima hampichata tarironku kay tullupaq wawqillaykunapa pallaykuna tullupaq es manacho osteoporosis imon pasado kay wichikuspa accidente de tránsito accidente laboral si mapes wichikuspa tuluchallanta pakikoronku rikao chakinlao makinlao maijin tapas rikao tullunta atense konan chaypaq gomata tarironku kay chinukuna wawqillaykuna pallaykuna gomata y chay gomawan como papel ta gomachkajina o tablata ni tablata pas kainata goma tabla pas chay goma pas chakinan rikao ni chay ojo inaña ojo manacho goma chakan especial chay ojo ratuchalla
hina chaykun hina tenga tikacharuspan ratuchal hapiron nishu chataraj yaqa chayna 3 minutos chayapis chay tulluta chay paki tulluta sueldaykun hinaspas incluso bueno chaynaron rikaw hinaspañataq sanuyachin wawqillaykuna palaykuna una goma especial chik chayqa con 3 minutos llapi ariki chay hampiq wawqillaykuna chay tulluta riki hapinarachin hinaspa chay gomata tallaykunataqa ya sueldaron rikaw hinaspaqa ya chay proceso natural nisqanwaña riki chay rehabilitación nisqanña rikaw hayka killapi unos 15 killa imachiki pasan rikaw chay liucha chay cumplitucha imamkaqcha kutiykunanpaq pegamento que suelda huesos chaytas tarirunku wawqillaykuna palaykuna yachanchik kay tullupakiqa manan facilataqa riki sanuyanchu manataqmi ki gomawan hinankuchu sino imamkaqllatami kutichaykachispa riki yisarunku o entablillaronku chaytami ruranku wawqillaykuna palaykuna y kayta maypita rurarunku kay hospital Sir Runrun Shaw Universidad Sheikhan chaypi wawqillaykuna palaykuna qisperachinku kay bone 02 nisqanta un pegamento óseo fractura o sea chay tullupakitas 15 minutos llapi riki gomachaykun wawqillaykuna palaykuna chayñataq riki nin incluso anki yawarllañapas kachkachun imananchu haykananchu chay gomacha tallaykun hinatinqa gomaronmi manas nisayuchu sumaq limpio y chakicharaq riki kanan chay goma tallinaykipaq mana hasta yawarllatañapas chay gomata tallaykuspa riki lajanaykachinki hinaptin lajakurunqa nin riki wawqillaykuna palaykuna wakiq gomakunaqa mana sumaqtachu hapin hinaspa nin 100% biodegradable o sea kikin chay tulluyki naturalmente chay regeneración nisqanta ruranqa hinaspaqa chay gomatas jorunqa hinaspaqa ya chaypiqa ya tullupunaña lajanakurunqa riki wawqillaykuna palaykuna y chaywan nichkan riki manañam kanñachu kaywanqa chay placa churay porque tullupakitaqa riki placachata chay placa imam chay placa especial kan riki titanio chaynam chay titanio qunqachkasqanchik placa de titanio o riki chay llapa tornillos titanio chaykunata especial riki mana oxida wawqillaykuna palaykuna chaytami ki rantina rikaw entonces chayta riki rantispa riki hinanku placachawan hina chayta riki sueldaron tornillokunawan aperachinku utaq riki wawqillaykuna palaykuna hukqa imataqa chayllami placa y tornillo entonces manaña chayta nishitankiñachu kay tullupakipaqa solamente kay sumaqcha tupachaykachinki rikaw chay tulluchata hinaspayki gomachata tallaykunki ya no necesita placas ni tornillos ñas pruebarunkuña pachak pichqachunkan runakunapi chay tullupakipi hinaptinsi wawqillaykuna palaykuna kamaschalla pakikurunki tulluta chaki tulluta nisunchik o maki tullutapas chay hatun tulluta rikaw chay gomawan gomarunqa kamaschallas wawqillaykuna palaykuna chay goma chakiruptillanqa cerarunqaku total rikaw kutichaykachinqaku hinaptinqa chay urachalla llasayta huqariwaqsi chakiki pakikurunman rikaw kay chay tibia perone chaykuna rikaw natin chay gomawan tallikuykunki naspa ya chakichaykunqa a los 5 minutos a los media hora hasta costal papatapas hipiruaqsi chay rato chay wawqillaykuna palaykuna pero kayqa un poco exageración ya wawqillaykuna palaykuna pero chaynatama nichkan chaynatama nichkan hasta 180 kilos soporta nichkanmiki chay goma pero claro chay herida sanuyanqaraq una semanita unos días siempre likichakun riki chay naqa tullu paquiruspaqa rikaw yawari chaykuna chakichanqaraq chay hacha yawar hurqunapaq rikaw cuchilluchawanraq narunku kicharunku chay limpianku chaykuna
rico aujilekuna palikuna sanuyanangraj rikao en la chigata poneja, pero chayna ruanapapas alinsa soporta 180 kilos chayqa riki iskay saku papa hinañan papaqa riki paperas 80 kilos hasta 120 kilos llami chay paperakuna. Chayna niwachkanchu aujilekuna palikuna qué tal ciencia avanzakuchkan rikao. Chayna aujilekuna palikuna China riki avión supersónico nisqanta rurarullan maqta apurawchallaman corrikoqta riku aujilekuna palikuna. Y chay seriki kay pachata kantun muyurunman hanchis horallapi imagina velocidad ni ya kay avión kakunas pues hanchis horallapi aujilekuna palikuna chay si kay empresa Lingun Tiarin Technology nisqan chay kachkan kay Pekin nisqanpi paykunas ña ariki pruebaikunkuña chay prototipo Xunyin nisqanta chay si Mach 4 mallay mama 5000 kilómetros por hora. Chay siniskan koriki ay maqta velocidad wami chay avión ka porikollan nispa aujilekuna palikuna chay niskanko desde Londres a New York solamente 90 minutos, hora y media chayapis chay como mientras avión comercial o aujilekuna palikuna mientras avión comercial no sé ay kapunchao cha durakollan pasa niskanko sichon kay avión rurasqanku servikunqa pasajero apanapa hinatenqa hora y media chayapiñam chayanqaku desde Europa hasta New York, o sea desde Londres a New York. Bueno, Londres mana Europa pichu kachkan, pero Europa maya pertenece sino islámica o machu islakuna. Chay Londres jarikao chayta pasaron que la marco chatar pasan que chaypim kachkan continente europeo jarikao chikap continente chay España, Alemania, Francia chaykuna jarikao. Mientras que Londres jarikachkan kay islámica chay en Europa manda ya pertenecen paykuna pasikao. Chay niskanko aujilekuna palikuna kay avión si kay 2027 paja funcionangaña como avión comercial naspa rato chaya pawa kachaykunqa maymanpas richaykunqa niskan aujilekuna palikuna. Chayanta tukupananchikpa ña China periki esperachinkuña kay internet 10G mama velocidad 10G kay siriko aujilekuna palikuna red de internet más veloz del mundo. Chayña suakpe kakuchko aujilekuna palichay película de 20 gigabytes chayta 20 segundos chayapi mama ni un minuto pasa 20 segundos rato chayas descarga chaykunman niskanko aujilekuna palikuna punta tañataq seriki chay película 20 gigabytes taqa haykapim o sea kunan actual haykapis chay película descarga kunman 40 minutos yaqa huk hora 40 minutos pero chay 40 minutos con red de 100 megas llari kunanga megas llari kao hasta internet kachkañama hasta 1 giga rikao. Por ejemplo, que ñoqap utilizas kay kachkan 1 giga wa aujilekuna palikuna. Chay manaña fallanñachu puntakunataqa punta radio kaptinchik tipi lluqsimuq chay gigamik tumpa minus llakaq natin cada rato cortakuchkaq rikao kunanqa manaña riku aujilekuna palikuna más velocidad ya tengo de 1 giga pero kunan kachkan 10 gigañas hamukuchkan más veloz menos de 1 minuto aujilekuna palikuna película descargaykuaq 1 minuto chalapiña. ¿Qué tal velocidad aujilekuna palikuna chayna hamukuchkan tecnología chayna kay ciencia tecnología nisqankunatapas hamuq programakunapi siempre hawachkasunchik aujilekuna panchalekuna. Más bien ripuchakusunchik paschakusunchik ya son ya 9:10 de la noche. Pagarinkama tutamantakama. Más veloz, menos. Saluditos para los amigos, especialmente para Fredicito Curi pamrik onomástico con puncha o casjarico aujilekuna palikuna onomástico y que es presidente de la comunidad campesina de Vinchos.
Arikay pimriki awyaq asispinalla campañanta raykurqanchik kunan cierto tarik presidentiña kachkan. Felicitamos en sus gestiones. Allintañam qari hallaykun kallpawan. Chaynallam rinki Fredicito Kuri, chaynallam rinki inaspam astawan mastaraq ruraykunki rika chay institutunchikpas kachkan rurana chaytapas rik qhispiykarachishunchik y kachkan mas ruraykuna llaqtapaq rika saluditos para Fredicito Kuri. Chayñata riki kaypi qillqaykamanchik, a ver chay qillqakamuqkunata saludaykusunchik porque mana chayqa piñakurunqaku miki apapaq rika manañam Ariki Monangacuñacho. A ver, saluditos para Félix Canchoamán Abarca. Saluditos también para Samuel Arango Abarca. Buen programa. Carlos JM Janampa. Saluditos también para Enrique Cuba Pariona. Imaginarían que Enriquito Jampagpas ya. Hatun rima kuykuyllay llapallaykichikpaq bueno kunayan qillqamunaykichik kunayan apagasunchikña ñam ripuy chakichaykunaña kachkanchik qamkunapaq allin punchaw kachun. También saluditos para Arturo Gamboa, Sergio Noa Huicho qamkunapaq rikay kunan tuta uyarimusqaykichikrayku kunan suqa ripukullaniña chaykullachik ripukuchkaspaña cortaykullanchik programata kay Comedia campesina vinchuspitan wawqichanchik kachkanrika onomásticoyuq mana llapantachu kay onomásticoyuqkuna saludamuykichik puntataq chaynan onomásticuta festejanakuq kanchik takichakunawaraq chaytan prueberuanchik kay Facebook rika wawqillaykuna pallaykuna chaymanta manani takikunatapas churanchikñachu kunaysuqa ripuchakullaniña. Tukuykunña Rimarininchi Informativo Regional Uyariway Sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa Chaynaqa lliw yanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy rimarinata